Kedamtang aningkan pen langper MSC constituency pen Karbi Anglong Autonomous Council along EMRPU ke Long Dunde pen penang an a development ke Long Dunde dolo. Bonta pining ke AC kilik along langper constituency pen MSC Madhuram Lek Thepan langper arat atum ke Ongdung avot pi pen Pahaidun pen ke AC CM Dr. Tuliram Ronghang rat apan kaching hon pen MSC Madhuram Lek Thepan Karbi Anglong Autonomous Council along EMRPU ki pipon pen langper arat atum ning karong pen alang lipan apoling tin sitame karcho padoponlo. Lasonsi pini utor ponglok pet poling along sitame local MSC mate KACEM Madhuram Lek Thepan karcho pon lapen kedamtang MSC election aprang kaprek a political asong along ke claim don abang pu bang piatum pini BJP asong along chupa ogdun. News report TK News. Teknologi ra titing apit nang itu matengno pilih labang somai ke papon labang ke nang itu nang jepajun Karbi Anglong Autonomous Council kedamtang election ahut Bharatiya Janata Party akhir lidit niliphan party pen nang pamandat apit nang itu Ongdung abut ini cuma homosti langper constituency of Harman nang cetoidun lo nang cetoidun depen uthok EM Karbi Anglong Autonomous Council ini tungkat cinghonai CM Sir Dr. Tuliram Ronghang alangli aliders tipelong kibinet arpu nang pipon depen ini nalito methang IMC pan ke charcho labangsa program kedengpon lapen ke kedamtang election hut akaprek party long kekian kedam kacerabdun alang lidung ta puthot kiura penangku Bharatiya Janata Party along labangso na cipawdun bangso mai ke caripon man puake hai lapen kopai ke mipen ini tu malah nanga cetangdun Karbi Anglong District Bharatiya Janata Party amai pu Sir Don Singh ke nake hai ampata pilih labang somai lang nanga cetangdun Bharatiya Janata Party District Mahila Morcha mai pi Rosmi Terampi Baido kai pi bang somai lang nanga cetangdun Bagay itong langper mandal Presiden Dorsing Rongpi akehan bangsa malang nangacut tandun langsung BP Development Block BLCC Chairman Bipul Bora akehan Ward Commissioner Bijoyan Se akehan Ward Commissioner Pranjal Sharma akehan Ward Commissioner Gautam Bulik akehan apa itu pilih bangsa malang nangacut tandun Langkar Mahila Morcha Presiden Junaki Lekhipi Akehai SC Morcha Presiden Ranku Das Akehai Ampata Pilih Bangsa Mahila Nangaci Tangdun BLCC member Jintul Patok Akehai BDC member Dilitira Akehai Ampata Bangsa Mahilong Ilitum Bangsa Hawar Sarkari Gambura Rangasar kipigiding atum ampata pila bangso aplikasi honai utapang lapeda hawai dong pila bangso mai lang nanga cetang don pia peruntum ampata pila bangso mai lang nanga cetang don mate non hejam ini tum Bharatiya Janata Party along ini tum kekian kita satu kali kimisen penglok pen alang itu milik tum lang nanga cetang don kacing mana jumpi keping ini gitu. Lalu dan Maria tu, kadu kali alam ke pamu, terang sahut apam lo, lapen lili pun panesor lengthi apam lo, amparta, ladak ahom mustalam, kince pen keju dalam, kadu kali kami pamu herdang ladak ahawal, kopipisi isung kebu, idoma lahai lam. Kepada than dia phan tame apom ipon pe nang itu matengno kada pe than pa jini ampata
District Mahila Morcha President Rosbidor Pibaido alang lihat hampong lo masih ningarong pingalo dalmari atung nilihola election urat pantekan je election juktet pen puthot nami to makengri nila PSP kana ciumri di pohola so nili nami to makenglo meeting ke bahuna pantekan masih nili ada approach pen PSP nili kasi puri di panche bori pon pini lompo longsongan tangan lo pini pedapa bangke media thoi dam lo dan nang itu long puthok bang sulo ako putsil puta dola amparta elong dola long sejan pini long plianing di program batiri lo kisung ke boyala kini tum nikam farman ko PPC ke claim ke dam rara pan ke claim ke dam pipon thelima lahai ka chini dia phansi nang itu akengri MSC nang itu nang coba dunten nang coba dunten pen basuka chini dia phansi nile along tin apias nok tambi ka ciuri ye pan program giti pondo nasilalo aholo itu penana kisundo na uttor ponglo petto mapuson galilo penanga nile tum ke papi hudolo nasilaso ke papra untenge pana bangke nile tum ka bori pondo Karbi Anglong Autonomous Council Ilgum Bharatiya Janata Party Sarkar Namchari Jetpen Ilgum Ninga Jethenai Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Rohang Alidar Sipten Non Ninkan Pho Alang Lichari Jet Non Teklojoni Kra Nipli Bakdolo Ma Nipho Bakdolo Non Lili Kama Goben Non BJP Goben Chari Goben Kedantang Ninkan Pho Goben Ilgum Karbi Anglong Autonomous Council Iltum Chelong lo 1951 atau 52 Anika Militum Jila Chelong lo District Council Chelong lo tete belek political party itu sami labangso council nang cari pen manggong 1986 movement nang dolo Bharat SDC atung agome nang cari lo pola sos kami hai apang alang itu da reclaim ke dampot kolason theglong dapen ke puthok wangchulo Congress atung da nikan kre phonang chari lo pala Congress atung ke chari hu nili tunta ahok lo kolason nili tunte chera tundo Congress party lo sabi sahala Congress tung ke chari hu nikan kre pho rang apang ko anma ke claim dinai kholaso ke claim ke nama bahali tung theglong le Sanon muni ratung na cilalo poriborton na sarkar kadu kami ta poriborton na ipu amen pe kadu kami same Bharatiya Janata Party sarkar paman pe ini tum ke dantang nikan pho pena angka cilare tum theglong pokali tingka pena nam rong along ko ni tum theglong ne pe la tobar same ni tum cilenglong nam tum theglong ko ini tum dipucot kali mani ani daste ke lang klep thekhe Pudamlo Prodate Non CM Sir Dr. Tuliram Rohang Alang Like Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Sir Ben Kachimi Pega Joksi Pini Karbi Anglong Long Sami Kaching Tur Thetan Theglong Manghuni Me Scheme Gewan Alang Like Isi Hini Chokali Isi Se Scheme Long Si Kuti Pokya Puji Kuti Pharu Si Puji Itu Karbi Anglong Autonomous Council apa je Nikan sequency Bharate thom de kone sidocho Nigala Bharate thom atangka pensi kuti Bharate thom atangka pensi ini tum dak saburi tum dormaha adola aso antara dak pensi ke thakdi khola so tangka pen chokte ini tum pating turundi tanon pini Karbi Anglong Autonomous Council ini juga ciwadai CM Sir Dr. Tuliram Rohang alang state government lapang central government along alang ni ke pancing bat dun thega joksi pini dun Karbi Anglong lo penangka celar theglo pini alang ya leadership dang ini tum langferara apastame kisun ke boilam nili palidun bonglo nili tanang itu nang coba hai dun pen nang itu nang coba dun pen Assam government lo kami ini tum CM Sir Dr. Tuliram Rohang nang pingkhat lo jika pancing thur dia phang tanpa paisa ke hang dia phang alu cibunaira cipi damom alang ina pingkhat bomlo nili tabe pani sihat kami Assam government lo kami alu pali damlo ini tum
langper hawar pada pacin tu dia panora. Tapi nang itu nimbinane itu kopi makelong biya farmana bangke milikai son kedangkang election kopi makane je lasota isi lebon. Nang itu mau farmana ni lada pilih pilih. Dua nang sambil itu klaim tak pernah. Abi je orang mungkin diri tu tak nabi terkelo. Ini ke lupa diri nang itu manglo cari ni. Ning kelas apa sih nang itu matenglo nang itu mau pandai kamar lebih pun. Belik-belik parti itu masuk nang som tui dah coba laso bustu bangan diri tu terkelo. Kopi mah kini je laso kamu panggil sundet. Kisuma nak minje po kali alam kami undi pinalang kami klaim buk simpan kopilo nang itu malang lam cap cipipo kira ngi guna bang ya kam klaim tek dari situ standi lila so bustu bang di minta dokte aku di klaim tak klaim ni kopi ma nang itu ma farman klaim tegi ni la so farman si nang itu mangno arni penal ni nang itu mangno bang pensi nang pacini pomok pamoda memorandum nang pilo medical sub center da veterinary sub center kibunalang ICDS center towa lain dopilo ni lila si penalon puri bombo na bingkang po ata ko pipisi itu kepating dura mogen tegima ni lila kado kami halus kami ni alu lila pincong ce isi peli sina pacun di pande pande bori pompo ni kan se wek den lita nang di det ke pekeba kado kami tak unge anu isi penisi ini lapon bombo lepon bombo medical sub center ke nang itu memorandum na prepare ko kami di itu lampir mandola presiden ada kata thano lapu hawar narabang lapu asai narabang ke medical sub center bang ke nang sob lapu paling sini itu guna meja kita Rui langsung kita mesti itu mahalang ada thano pindah ko nang itu mabang solo lagi dalam mimpi dalam si konsep tu si muni example nitiala medical sub center medical department pen ini tu langkah permana hang lo produk de cengsi bangke dan nang itu kopong lo persilong isiwe dan pino isiwe sinapi kusami isiga tanang itu silong ini lo produk de isialang kapre pengokko first preference ke nang itu lo silong kasi don maria tu ini tu kita pihut akai bina kita pihut akai lo produk de सरकार के चारी aparti lo si klaim tu lagi non pini nang itu minggu curi kita lagi mimpi galang lo ade PG pipeta ni itu mencol lo bangke oh nang itu mapan सरकार पे नंगे ले hormu napale tek lagi nili tumo akapre aso matunge tek kisuma aso matunge re-election nangi lah parti ta do pasti re-election ho ipu pie din election yo pelu penta bilang orang ta nikan provinsi election ke do kali magala non nikan permanent itu nili panas ke pai dulu tikun permanent election do puji bukan nang itu apran ke lono nili tu bang nang pahai ke komalo non nang itu sina pahai rak sina pahai nabe mesin pele ba opine ajadu pele ke hai gali ke ajo bupe analo bupe along meeting itu muni dapan kacetan kacimum lahai ke do pensi pini labangso agom meta ke cari lo lasona parti dunda do lasi yang utar nang tamuntar nang Cintu itu cerita beno, ini tungke kita pihu makai pina, kasih kai kan ini ninje, kita pihu makainya, kai kita sokar itu masih cerita tu lagi. Dalam dunia ini, ya Bharatiya Janata Party ke lagi kengsa asu, kecil asu parti itu segitu. Bang tu ke fixer pina, itu bangke bang, kau anu ni kita berperang, hikam nak punon, bisnes nak punon. Ba kapre gana punon ke paprang ma kai de kaita sorkar kopi ma bedo ba hola dapni cerap de dike ba dina paprang ni no ge komama ke glembari ma to hola tu si ale meli ma hola tu si na cari lipo kali ma kana kasi ili tu ta lahai cari do na po ade ile tu ke glem ke kami do pigla isumana parti tu ninge 6 schedule panta na yepo amu angela ma dilai ke 6 schedule ke non itu cari bom ta 6 itu lah orang cari bom. Kalau yang orang autonomous council cari bom ta
60 aja kompeti cari bom. Ini cuma kaya cantang lo, kita kerja dobong tang lo, longnya mana cantik. Ini cuma kaya tang lo ke, kaya nang cantang lo pusi. 1986 kali kan berke 60 aja kompeti ini tum dorni lo. Yang kan lo pusi 1986 kali kan ke movement nang ceng. Kali mana lagi? Movement nang dulu, yang sisi sarkar nang pamang lo. Ini tum adon tenta khai de khai ya bisi de desi to sumar jero pada tom masuk sini tum adon tenta thengong lo siksidul noli tum cari mo siksidul atangka mate siksidul aja kompera bangke ini tum ke nonge khai kang tanglo po dorune lo busi hempre takai hang egala hempre hang mo musi alang itu mo bangke siksidul pantang ni Kopia sistem lo, kopia political party lo, rahapan kopi lo lang itu percoba ini. Son bakal jauh ni tahu yang ini tunta. Kita dunia election, kesorsan ke anu tidak pak, kesorsan tek nanti. Kesorsan lo belum kesorsan beri tu mandi kau ini. Kasi donmani itu, ini tu mangu tu nange, ini tu ke non ke lagi tuan lagi, lang lagi, me lagi. Hempre kami ini tu tak hanggu ngomong. Nonton ini tuh council pengkol ni, Delhi long bikin yang pakai tangga poisa pencelok asal masuk tadi itu kan cerapun pun. Kalau tak kehang long mana tuh tuh aku je. Lada pengalon ni lagi pulau kau jompo, lada pasti yang perhang dulu pasti. Kalau tak kehang long mana paling tuh tuh lah itu. Kasi cerita kan dulu lagi ya politik lalang lo. Kasi ini nang itu mana jodoh ini kita kan dulu lang pepan jelalo, nang itu mahu tu nang lo. Nilai tum kami, nang itu nak sekolah dulu, nak coba hai lo, iya nak pilo, nilai tum dah hampir hawar pan, kopi ason nilai tum kita pon hari mah, lahai pan nilai tum dah cing macam saya bang. Uttar polo pencet kali lo, angkang pi masih, kada belum dia son, seperti itu punya son ke, nilai tum papi pigan lo, masih lahai, ke paprang pergi mana pada belum hari pan. Nilai tum mata pembom yang pembom doa nason kami nang itu malok kami nang itu. Nilai tum marong kopi mana kali nang itu mau kason sinang itu. Nilai tum apias long kopi mana kali nang itu kalah sinang itu. Betul kami ini tum kamera peta. Sapuri pun non Karbiang Long Autonomous Council siam sa Dr. Tulira Roha. Nilai pan Sonpama Department ke lagi pan apun kilo. Iso na bangge education lo, iso na bangge Fishery Department lo. Eso na bangke handloom and textile. Ketua department kelang kecari Jepang alang ini tumpang apu nabi polo. Kasinon ini la sontoma department ta, itu la sabuni na. Post creation apan nilai tumpang pon momo siam sarang bori pilih momo. Atu kami department ketua kami kopipi apus kinajima Karbiang Long apan East West Karbiang Long atau East Karbiang Long. Aku kami ini tunggu telepon bomo. Lahai apa jong si sensor lo puluh tangke. Harus sensor neko. Sensor lo puluh tangke. Ini tu langkah hawata. Mang kau tongke pakai saburi kami itu supi bomo. Ini tu tak dojo ini lo. Klaim tu bomo. Nasi donmari itu ningci paling dina. Nikan po nasi ini tu ke cendona. Nasi ke cengsi ini tu siam sarapan. Curugai nai langkera parman alangi ini tumpang iya napi polo kasih katu kami iklim kita ambil parman apa non ini tumpang saya responsible nang itu bang anak coba hai dulu nak coba dulu kasih nol bang nang itu bang ini tumpang saya jualan promo kali mana lagi kasih unan ini kita nang borit pipon kapan kamu dilihat ini lo apa yang ada handloom budi terang kita handloom pulo non apa je langsung yang tak cilo dulu, ayam tak tengok lagi tu. Nanti dah ICD di ngomong self help group pernah tu kamu nak kerja tu. Nanti lah self help group waktu doa nang itu isi betul nang itu apa uning terang kita ada melakukan pengelolaan panah pipon. Wiring hall nang pipon po. Terang department ni yang kami dilihat. Lasi ini nanti kita tekan lo. Terang kita akan ladap tikona, ladap bangkoi bangkongkep, asal lo tum, selhelgru batum, terang kita peta, ini tum
pilih ke tujuh kasih aja kongsilong ala. Hati non ini tuh kansil kami panis ke ciparai pondok. Angtan pernah holu bangke non ke paman non itu. Pada ini tuh kabinet meeting macam isi kusi pulo, executive committee meeting lo masih pada ini tuh ciparai pondok. Nasi karbiang lo poho penceng lo ini tuh majutan mahonu. Tapi kalau kita ini hang ke cepat orang lagi pan ini tuh no. Sehingga saya bawa departemen akuntan. Nasi along ini tuh pernah kami hantar di biponi pani di bori ponpo, on talong ponji, lapen ke hola tanhal kuno, lahai muka tan di lina biponpo. Nasi nang itu nggak berjadi biponpo. Itulah society kita tentang society dulu. Lalu society ta kepada ia pampori nama. Nongke society dulu perlu nanti langsung society yang versi ladak haruta nanglepo. Sudah tahu kami suri koi grani de nilian kelompe teklo yang raciti mangbong nila society itu apa suri koi grani de tak persapit dulu. Lapan dorji dari sisi lo lapan ke tatha. Non kita pun tuji dah utar pun lokal lapan self help group ini. Nah itu amena pino account kopi ni mama cakap pino Durga Puja perang nah itu suri kepep aceh nah itu lompon suri kepep lompon la puja perang lo nasi pini amena pino pinaman ini pan papura po puja perang lah nah itu longi nasi lah lo isam kene soal dunia orang bori pona niliga bangasora jompu jumanya tete coba lah tak ada tete kopi mana ada lah hawa lo nah itu mana tu rumah satu buku ke political party tu ke alam cok akan mahu itu jangan yang kita tu lamca ke bisi cipi tiga dari polo cipi tete polo ke cipi tampai tahu nasi lah doa nalar tapi langkah dengan dan bela lo mukalah tobar cikuli ni mesti nasi isi bela sih dari klepon tobar punon lang itu na holu punon asan tino nang itu mimpi nang munang paling dari buku bangke mata nang ini dalam anak pakai ini kita sebelum ini itu kon anak Eropa dah. Tapi pada ini tu ma presiden sar alang idola parti kewang jehud kosan silitum ingkang pen cari pon longi ma cari pon thayi ma lahai pun hak atu bawe ini tu ma presiden sar angkatan pona kasi katu bawe sampai ini tu kira pena pini kejoin atu mas sampai labangnya kimi labang kapan ku jibuna belo pini presiden aga hebatan ini dari tikampo beda apiasa presiden numpa dia pini na ajo tu nopo latungnya kimi lange basolama dia pelakonan belo hem sibelo corak pen thara pena kali bulunan di kopilo hembera sorot tu mage belaka parti hem thanga sorot tu mage ruling parti kupol asu hedi Jepang teknologi lagi lasinola mage dosto daklemra petongko kali mati nasi cerap itu dunon pini ladang nanya joy duta nilgum bharatiya janata party office do kalau tak aku ladang nang duta baik bono kelapa pena apa pena party lo jangan cepat bukan be apa yang cerap tu kita kamar buni intang pilang nono mati nasi gua mama nang dunia ni hang do tu ada apa tu dah kelapa pena dar pena kalau na bangke agak laku lah ruire langsung punon datang ke padonan deh datang padonan di langsung kalau pedalo lapente tarik ingko rakso November atiklo tarik ingko rakso November atiklo ke karbiang long kete ko anma itu kapan lapo CM sar dopo MP sar dopo MLA sar dopo DC dopo SP dopo EM MSC सब दोल्लापो पोसाची मानपो माने बारिलो मासाची पंपो आते होला को पापिपे पापिपेan होला का पापिपे एरिया लंसी बांग politique latum alina tu enarbe kasi non ile tumke dua hutsi होला ना कोपी सी के क्लेम पोनंजिमा अब्दुल कावियाला CM सारवा चौहाना MP सारवा चौहाना MLA सारवा चौहाना प्राप्ति पेन होला ना प्रोग्राम दबो November 26 नाना में तुम्हारा अब्दुल कावियाला नाम दो नाम
Holang lain tu program tekan pabina, elong bagadin lang pamiko, holang sifat program tu paciko. Anu program tege alang itu kupipima, amehini kan tekan longko. Lapua amuni itu kupipisi kita sosoma, itu memori nang kapidu longko. Memori nang kapidu ta, la asu pinanam hormonang ni. Kupima kenang sosor hormon. Ini tu idea was memori nang tak kapidu na. Untuk pengelolaan dia tak kupima kenang sosor. Ili tumbola tak piduna, aso apa tanam itu panang kau pitu. Asal normal itu, lathan bersih, nili lampai kau rekoblo. Kalau Ako lang itu kita andingit ke dulu. Cuman do mati ini dari putang do mati ini dari sini lo. Tenontan jole rasa saja tem kali lo milik. Komentar tiga ini alang itu kalau election do bomo tekan istialam do election nang itu nak bahaya thek milik teknologi yang bo nak cihumi kalau solam dan cuman election campaign bang tak andekan ini lah soteng versi alang itu malam panglong tulong lo sialang itu enggak aning arong pila aning itu kita tuh lah so joki aning carong pila kita nanti kita penapi dak kalau penara atau mana mohon tek tulong penapa cik sampai kanon di itu benar bang pokoknya berapa independen party along kedapatan kecerap tuh itu BJP lo nanti jalan itu maka itu waktu lo je lembra peda itu dia tempat hidup hai peda kursi sorkar lo kecerap tuh lo nanti ihan sontak ini kita akan itu kali kepalong dunia tuh baru nah sampai ke party itu mati kita banyak kemarin dilihat itu mana cukup party lo kan peda itu setelah kedeng apa sone tempon pelo biar lo ada hidup dia rata benar pasti itu setelah kedeng langsung lembra benar Pinichiti ni phai trainer ke bhom kuruani Phuloni constituency ke parlopon upper chapong singnod rong phar arong amika ratum lapen rong asar babu rong pharatum rong kachehelat atowar keheno lapen kacheleng adolong kavya joini kisung ki un e alam MLA dorsing rong hang lapen em kangbura kiling aphan kachuning ripon lasi singnod rong phar arong asar babu rong phar pherang kia thingno nang kapachini dunke aprang penta la so towar keheno arjiding olo ang bong alom arlong ke the nang thok prui to bonsita nona bangke heno pinlo lasi nona bangke MLA dorsing rong hang lapen em kangbura kiling atumsi nang cherapo lapen ningche thelo pusi singnod rong phar arong asar lapen ameka ratum lam nang jaidun Phuloni pen siwa be tike news Parke me keheno laso puthak nang ni kopi ningje ponji ta so puthak Ini tumarong ki tuar hinopik dak apar capong pen dak apar capong am ki tuar hinopik asi kela je phanta ki sokyun e lapen ajat ki sokyun e puno ki kosto thepik lo asi prabjin penil tum han nangra pasanti ningrong pik laso puthak nang ni tum hanala nang rap ning pulong ko ma bang thu phanse chuning ri pon ni tum ki ra kiba local emisi MLA ke nursing hanglo apian local emisi ke kiba smut kangbura kiling la phansi tum chuning ripik lo la penang rap tek nang pon tum Kidam tangar ni dan tum sarkar fan kecuning ri labang so pa doluma. Bom lo pen cicak tekan lo batai lo cicak tekan setamin tu hanon puanta la soto mimi Tangte non ke doboma sarkar tum hanale tum ko pisi puji. non kita bom sarkar ni tu hanon amat nang ra pasan tin ni ngarong pik lo thima kisukyun e kachipon hai hutan ni tum kosto pik lo toar ingno pik masih tum kidam kibas tamni kosto pik lo lasi ajat citamil tum kosto lo Tangte nali tum rom don ko andu ji. 40 house ma 50 house bag Don plicap di. la namun tin tum kosto pik lo prabjin pen nang ra pasanti ni rong pik lo dolong ave alia hingno prabjin pen nang ra pasanti ni rong pik labang so atowar nang ni tum kacheleng kasik sakon ningkan ko an dopon lo laso kacheleng kasik bis sak bosur bak doi po ba itu anta soy kilo la anta la pusid damare lo hella kare 30 bosor bak doi po